I pozdrav svima ljudi, da bi došli na ovu epizodu, to jest ne na ovu epizodu, prvu epizodu na mome kanalu. Ja sam PvP Master, a danas ćemo snimati gameplay na Zokeru. Reći ću vam o kanalu nešto, koliko ću često izbacivati videa i to. Da, o kanalu. Pa idemo da uzmem mač prvo i idemo na drva. To je tako do onoga dvorca. Nije baš neki dvorac, htio se ova kuća, to zovem. Snimati ću pa skoro svaki dan, ako nekada ne stignem. Ako nekad ne stignem, onda svaka 2 dana, često. Uglavnom često ću snimati. Videj će trajati pa 10-15 minuta, ne 10-15, tako negdje oko 10-20, je 20, oko 10-15 minuta, tako negdje. Što na YouTube bilo prije čestvrti kapa. Ili sam ja slijep, ili su to maknuli. Ne, buce su bile to. Chestplate nije bio. Krepa. Dobro. Snimati ću isključivo Minecraft. Možda i Agarijak. Ako će mi to biti zanimljivo. Ali makar nije mi to baš neke. Malo mi šteka pa ne preskočiti ovo. Upali to. Evo preskočio sam. Idemo gore. Ajmo ubiti nekoga. Ok, bow. Zajedno sad, to. Kako mi šteka. Opa, ubili smo jednoga. Da vam pokažem svoj ender chest samo. Evo ga. Dosta dugo igram se. Mislim, ne igram dosta dugo, ali kad sam igrao sam dugo. Evo. Možete vidjeti. Dobro, čak, samo kao dijelo nije baš neke. Ok. Idemo tu. Skočimo tu i nastavimo dalje. Nadam se da vam ne šteka, meni ne šteka. Jo. Prekasno sam stisnuo space. Vidite čitera, gledaj, leti. Vidite? Ubili smo ga. 4 token, da vidimo koliko je konjica. 5000. Solidno. 2 puta sam ubili isto klika. Kaj. To više ne treba. Gdje se penjamo samo, evo ga tu. Be careful. Skušla me. Dragi Bože. Glupačo. Tu. Daj. Nekad me zašteka, ne štekam ja, mi nekad ne štekam. Ajde, dobro. Ja se uzim malo hrane.
raketu uskočimo. Evo to smo išli prošli put, ako se sjećate. Joj, sad sam... Ovaj put nisam stisnul space, sad sam ga stisnul pre rano. XP, ako mi ne treba, nemam još za enchanted. Samo malo. Knockbacka, dobro. Isuse Bože. Okej. Kaj on je VIP? On je prije 3 dana bil... Da je on prije 3 dana nije bil VIP. Boss makni. Tla. Ajmo ubiti još par ljudi pa ćemo završiti epizodu. Okej! Idemo ljudi tamo. Gurnut i... Ja, vidite, ja. Pa, a dobro, ovo je htio tim. Pičko. Okej. Moramo brzo izvesti. Ubićete. Kaj? Nik ima sigurno kila na 3 bloka me udara. To je nemoguće, to je ne na 3 nego na više od 3. Oj, kako šteka. Opa, bro. To. Iz ovog sam dobio kill. Kaj? Znači miće miš inače. Dobro ljudi, to je bilo to za ovu prvu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Stavite like, share, subscribe, ako sam novi. Bacite komentar ako se nije svidjela epizoda, dislike. I idemo se u sljedeću. Pozdrav!